Sim Gospel của Matthew long của bạc khandai de khot khat lai. Gospel của Matthew có long của bạc khandai cái khot khat lai. Baro ngi ki ba song hang ni ngao ba yeng hang ni. Baro khot ngi de ki ba pop. Uno ba ong bom don pop. Yohanes Apostol wang uta ude ulam ler. Uta ude ulam ler. Ti ngi baro khot ngi dong ngi long kinong pop. Paulus Apostol hakasiti sya kinong Rom kalong ka palai dekat arpulai ka ong baro ngila le pop bat ngidon kam jing pen im kamut ya u Jesu Kristus. Haleluya. Haleluya. Balai u Jesu ulawan ban weng ya ka pop. Dai nakane kadau man la away pa away breu udon kam ya ka jing kala ka pamut. Ha gospel ko Markus kalnong ko paningkong kadkhot ka pakhatsan ngiji osngau berabor man ka ayom len man ka ayom advent ya kane ka jing khot jong Jisu sya ka jing kala ka pamut. Te kumji uru ka balang ka khot yangi iwei pa iwei bandon ya kane ka jing kala kapamut. Henry kepaskosi nakapantau Jisu kalong. Babun na preng jongi ngim kela kapamut. Ngi sakutang ha kajing babe. Barakwat ngi babe. Hapa ngilek kono-kono kababakala. Henry bun na preng jongi ki Kristan ngimpoi sya kajing kela kapamut. Ya kono-kono kabangi lahap nakajing ai jong blay. Balai teng-teng habangi lej sya kajing lej pla. Ngisngau kane kajing artatin. La ngalayok jing map ne em. Balai. Mar ngalej hang tu om da kajing babe bat kepapoi sya kajing kala kapamut henry ngalej hang tu nomar ngatip bangalale pop. Om don jing kala kapamut. Nakane kadau ngahap si hap hakaju si kaju kapop. Kamut ayu ban kala kapamut. Kamut ayu lene ke kejing kala kapamut. Yang kala kapamut. Kalano kajing mut jing berkat. Ban singau tu ya kane ngin sim naka gospel kat kumu Markus. Ban singau tu ya kane kejing mut kala kapamut. Gospel ku Markus kalong ku pakandai kot sau pulai hadu sau pupra. Ngan pule sau pulai hadu sau pupra. Kumta lada kakti jong pi kapen le pop ya pi to ot no yaka. Kakam bahaya pi ba pinrung deko hakajing im ban yakabadon artili kikti ban le shadu jok. Syakading bom julip. Bat lada ka kejat jong pi kapen le pop ya pi. To ot no yaka. Ka bahaya pi ban rung deko ha ka jing im. Ban ya ka badon arteli ki kejat. Ban syabret syadu jok. Bat lada ka khamat jong pi kapen le pop ya pi. To klau no yaka. Ka kham bahaya pi ban rung ha ka himau blei. Tang siliang ka khamat. Ban ya kabadon arteli ki khmat ban sya bret syadu jok hakaba uksain jongka yap bat kading kam lip ya roi try am tip kan ngot pis ngau tu ya kane kejing batai kejing ong jung Jisu lada ngi sim ya kane kejing keren kejing ong kejing Jisu tik kumbala tho hang ne Bun na pedeng jongi ngen sayat siliang kejat, siliang khmat, siliang keti. Rek ege jimut jong Jisu hang ni. Ban klau no ka khmat, kamut ba pin weng yalade nak ba pin pet ya kano ke ba pen le pop ya pi. Ban weng ya ki kejat jong pi na ki jaka sya ki ba pi jule ban le pop. Ban ot ya kakti kemut ban weng no si sendon na ke jinga day bat kino ki briu ki bang ngim day bandon ke jinga day
kemut ka jing ade ka bom khoi kata ka jing mut jong Jisu ti ban kela kemut kela ban ot no sendon ya kata ka jing ade kum ko nuksa bang lain nuksa akini retreat baladep sibu pidon jing ade pi ya trelang kam business but way breu marai jing tre business nya kendu kentei senrang mudan ki long kemi badai ki ba tre business long pa ba tre business teng long kemi long pa mu ki bom ya dei kurim nya ya don jing dei business ka kam ka jam te nomar bo uksuj ulong uba start bahaban pen shoy ban ai ke buj dakum ne dakum tai te le sai phila ban poi ha ka jing hap ha ka pop bat itai breu te ban ong ban weng ya ka kejat klau ka khamat kemut ba pin klat no si sundon ya kata ke jing ya dei bat itai breu ba ya lam yangi cha pop wala da kalong ke ba sibu apa ngidon ke jing ya dei business pada pa da kan ne ke jing ya dei ha ka kam ka jam lumbat itai breu ngayo bun ki customer ngayo ke jing ya onong ke ba biang ba ba trelang ba tahan re lada ngai klat no kemut ngan sadu nong sirkei Henry Jisu ong lada kata kalong kapaya lam syaka pop de pidei ban ot no pidei ban klau no ya ka khamat ot no bat keti bat kejat weng no na kita ki jinga de kata ki jingmut bat lada ngi sngo thu ba ngi lepop ngi le phlaru Henry lada ngi le tang kata ngi saku tang ha ka jing babe Bahat apa ngilet pala ngatip ngalek pop bat une ubriu bat kene kabriu ngalek pala ngalek priang tapa ngam sem la kela ka pamut ngam sem la ot kata kam de ka jing kela ka pamut katak ka papau kolong ngahap biang hakaju ka pop ladang ngalek pala menta ladang ngalek 30% menta ladang ngam kela ka pamut ngam ot no ngam klau no dikemut haka sin ke banuan apa ngahap mentah 100% ngan sahap ka jing jur jong kata kapo bangahap kat sapois 100% bat lada ngayai peteng kumta klem jing kelapa mut klem jing klat no nakapop di kan poi saka 90% ka 100% ka 10% haduk bahkan ban yangi haduk bang ngi ban yeng lai tang tak jing arab jung blai haleluya haleluya ti ban sngau tu kamut iban kelak pamut ni ban puson ya kane ke Markus kendai sapulai haduk sapupra kata ka di jingmut jong kejing kelak pamut kala si sendon na imdi ban sa tang ha kejing babe ti ban babe kampat biang ni babe berabor na kata kadau ngim ju like na kapop haba ni penduk ya kano kam ke pasniu hangi ni hab ban tre sistem ban penduk isi penduk ni de ban lek pla si lek pla don kibru kipa sange no ban lek pla ki pok nomar ba hab hakaju si kaju kapop kata de kebuj jong syaitan ban ong ma pha ma me hab hakaju si kaju kapop mentoi ban lek pla na lek priang na lek jing seng su papi hab si hap sa lek jing seng sa lek pla tadadu dapila la ban ino ya kata kapop jing perkat jong suit wapan perkat kumta tingi di ban job ya kane de pangi let si let pla ladang hap yang let piang ladang hap yang let piang kan poi kasngi pin job bat pin kemen barak sidenter ngakren na kajing mat la jong ki don ki pop kajing im jongai ki ba ngahap si ngahap Henry rengkat bat kejing kuslai rengkat bat ki umat ngin salai Henry ladang isaku tang ha kejing tip tang hang ne hakli ngin om lai re marba ngatip bang lele pop ngatip bangan sale pop te ladang ngan sale pop ngan salik pla ngan sayo jing map ladang isaku tang hang ne kata kejing isaku tang hakli kampoi hakadonut ngin sale sile kaju ngin om lai di komen ko para tong ngin penduk ya kapop kata di kijing kelak pemut ke basisya bikin mau kun sarang auria ulale yu
Jin lada usak kut tang ke jing babe uang shish ngala saila ya ipa ngalapen sewai ni ipa ngan let saying mataru ngan let kumno ken ngalapen lut ya kan ka spa ka pau ipa ngan let kumno ken saying unsa priang tharayanga ngap tharai un priang yanga dombet yang ate ngan let kumno ka bahangan su imbet hang nehi jin lada ula perkat kumta hato un yok ka jing kawai hato un yok sati ksiar pa thamai hato un sa yok ka sapti pa thamai hato un sa yok ka sum ke pas ai ke pa thamai unom yok reu long ngan yeng jot nang ne ngan lech saying ipa ngan lech saying ipa ngan yeng jot ong baro ngan yeng jot te barakot manga mapi ngidi ban don kane ka jing kut jing mot ban yeng jot kata ka jing kelak pamot basisya ribu na preng jungi ngile mar khong pong ngim ju yeng jot kene kene jing batai jung jisu kumno ban kelak pamot na gospel kum Lukas long bakat no long ka bakat san long ka ba khat san agar khat bakat no pat khat wei ter te philap nem ka tin ba tho ngan yeng jot wong kum no khat prang ong kum no ngan yeng jot ong jam baro ngan yeng jot haleluya ban le chano sa ipa jonga nyi berkhat nyi don yu ukpa ubah habneng ngadai ban yeng jot ban let saying ipa haleluya haleluya ipa i ap man kasngi ile ka kti kumne ap lanoken kun jonga nuan pai ndalawan ule ayu smas nem sniang sma iutong Sano kapisa be melara na yeng. Balay jan ki pajot. Ulah keli kumta. Pej hang tu, thon em kumta. Henry ule ayu. Dekot arpu ar. Henry ukpa ula khot ya laki syakri. Kloy. Wanra ya kacan kup ke koridor tam. To pen kup ya u. Pendeng kasati ha kasimpri akti jong u. Bat pen pong juti ya u. Nang ta ke penyap ukun masih pakan saitam bat to ngin ya lek kemen bat ya kawai naba une ukun jonga ulayap menta ula impat ulaja menta la sembiang haleluya kata kepa ulale klem keliwat si kentien ro dai na em haba pilai pala hau jisu lengba uleng dok soblay hatu ukli ya pi kli jing kli nam ya pi usyong hang tu sengap dei nam dei namar ba uhap pentrikam ya kam ministry of reconciliation mo ang Paulus apostol sti cekin Korin ban penyesuk yang ibat ublay haktin latin ngidon kuwe kaktin boong in persona Christi ong jambaro in persona Christi te pila ong te batay nga jing mut pat kumut ayo ha ka kerteng jong u Chris ha ka jaka jong u Chris te apa pilai pla re hau breu tu father Jobi ne father Nicholas ne father Lijo ne no paris priest jong pi ne mono pilai pla no ha uji suhi nomor ba kamat beri jongi kamla ban yu i Jisu te nakane kadau Jisu ha ulale no shabeneng ulabu yakane ka ministry of reconciliation ha kabalang lengba jongki apostol bat ngi yok ket yok tau sok jong kajing ai jong Jisu bangin suk ban kala kapamut and dangela kala kapamut ek bawan next ndak kalamut ji ek banwan kapabut jing map ya kipop ngim dei ban sakut tang ka babe tang ki jing kelak pamut ngidei ban let ban yo
jing map. Haleluya. Haleluya. Don arteli jing jia ha ka jutang ba thamai ba kedau yangi syapang kane. Wei ukelak bamut, wei ubabe. Mano belak kelak bamut? Mano bakelak bamut, bat mano bababe. Bantip mano kita sim gospel ke Matius nong ke baar pun riu. Gospel ke Matius nong ke baar pun riu. Kan riu kendai terter. Tuh. Dalam syupit yang tu mano kita ki arngot harai. Arpun riu kendai terter adu arpun nyau. Dekat basan. Syupit yang tu mano kita ki arngot harai. Petrus bat u Judas. Petrus bat u Judas. U Petrus u kelak bamut. U Judas u syu babe. Te yangi para koit lakot ban buat ya kanuk sajong u Petrus. Ban kelak bamut. Ban sengusi nak bentar lagi pop. Da ki umat. Da ki umat. Kena kecing tes jong pi yala deru. Kat no ngak kelak bamut. Haba pi lej jaka lej pla, lene ka sunduk pla, hani rim don sunduk lej pla, don tangga jaka balabu ban lej pla. La pi lej hang tu pi jau umat nakadau jong kapop, kene ka pen I dama pi yalade hi ba ngas ngusi sisa bangalapen susi ya ujisu. Nyimdei ban ngusi nakapentaki pop bangala yok le ya kene kapop. Ketaru kam deira. Nomor bangalek nak pop ani bangalayok lek ya kena pop ngasung si adu kata-kata. Rengi dei ban sengusi namar ngalapen sengusi ngalapen mong ya ukpa ya ujisu ublah place nam nak bantai jonga. Kene kejuk kedon kambha ya kene kejing khot sya kejing kelak pemut. Maru jisu hag senem arhajar arpulai. Ulong gawe ka kena samla. Ba kene kajuk kapen sistem penmi senam yang kampalat ban ya katu kebangal syak arhajar senem tam mensua ki briu jong kene kajuk ki pen sistem yang kampalat ban ya katu kebangal syak ki sipai roman dia kadon kambha yangi ya kaying kasem jungi ki baying asem jungi bangen kelak pemut bat mangi iwei pa iwei bangin yalap ya kajing kelak pemut kene kajing khot jong kajing pidiang jungi ya ka baptisma ya ka sakramen jing pen skem ban yalap haleluya haleluya dia nomor kata ngidi ban kelak pemut kum u Petrus bat omdei kum u Judas u kempep u Jisu ulama yo Petrus haba enda u Petrus ulah kendit ya kata kejing lek jong u kejing len jong u ya u Jisu enda lakin I usiar men step enda lakin I usiar men step te ulah yam ktang bar ulah pet u Jisu bar hang ni ilmu thok ba ulah pet u Jisu rekdon kejing tu ba ulah pet u Jisu bar kejing pet jong Jisu kere kejing pet jong kejing map re Judas pat ji ayu ulong ngala lepop da kabadino ya ubalui-lui di kita ki brio ki start ain ki parisi ki ong kan lei yangi pej hi mameken te Judas ula pret ya kita ki sebai haka tempel nang ta ula late no ula late but ula pasi yala de pej u Judas ukut hau pasi hendrei u Petrus pat ukut ha ke jinglong nong yalam jong kepalang ya ko Jisu ula debjit lupa Ibang siam ha gospel kum Matius kalong ke pakan riu dekat kat pra ter. Haleluya. 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 Balai don kam ban kela ke pamut. Don kam se ban kela ke pamut. Ka Catechism of the Catholic Church ka nombar syajar sospa arpulai ke ongkum ne. Lakot yaka ka keren spang ka sakramen jing kela ka pamut lakot yaka ka sakramen jong ka jing kela ka pamut namarba dakidak bat kiktien ka penmenta ya ka jing khot jong Jisu sya ka jing kela ka pamut ka sin jam ka baning kong ha ka jing leit pai sya ukpa tinggal ong meneru
ka jingkala komut ka dei ka sinjam ka paringkong haka jinglei pai jungi sau kupa kumau le utu kun sarong aria bo laong ngan yeng joy ka jingkala ka pamut ngan yeng joy henrei ndangi lalek le pan map kumau ukun sarong aria ulalek pan map hau kupa kopa ngalale po prisa ya ka beneng bat ya pi ngam dawasu babin khot kun yanga resu kenya tam kum uwe na ki sakri jong pi kane kamen sim jingkala ka pamut ni don kam haleluya 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 de kamen sim ke ba teng ngiru ni don andang lai pla ni sngo sarong nga la dep pla ngam don pop su la ngi sngo kum ta andang lai dep pla tu sui un sa wo biang do kwai pi ta ka pasuk chai rei ta ka don ni kan sim jong ne kun sarong auria wat kenya nga kumu kun jong pi ri tangkum uwei na ki nong trei jong pi kamut kamen sim ngeurit kamen sim ngeurit kaniru gede kuwi pentapa ngi iwei pa iwei ngi ngeu don kam bandon jingkala kamut na ka jing sarong kanongon na preng jong pi ngeu sarong balong katolik rakti pas ngeu sarong bang don katolik pas ngeu sarong balong katolik pi barokoi pas ngeu sarong balong katolik pi hapan kelaka pemut banlong ki katolik pas ngeurit bangalong katolik teleng pajing long katolik jonga ngan wan ra jing kerku ya ki wei om dei bangan seu sarong bun na preng ki katolik don jing ngeu sarong daga jing seu sarong ngalong ru ban lepop ni seu sarong bakalong katolik bakatia nala ha ngala ai ti lut pat kaya buat bat gelek bun ki wei pat ki kamru long katolik ki pas ngeurit ya ki kristan ki paning kong kumno la itu ya ki da kajing ya i ka jongki da kajing ya i ka jongki ti takumta kata kajing kala pamut jongi kalong kaba bet kaba biang don wei u bishop baru doktor jang kebalang u kerteng u Augustine but kajing im jong Augustine ru la pi kwa bantip salik page ya wat ya ka film ha YouTube kedon Augustine jong ka hipo ulong ubreu ba im auria Hari nak kejeng duai jong ka kemi jong u ban kala ka pamut ka pakerteng ka Monica ka kemi ru long riu kuit kun ru riu kuit kene di jeng kala pamut ma kemi ru riu kuit kun ru riu kuit kitan ru ki we ru ki yeng balong riu kuit te une u Augustine jong ka hipo u doktor jong ka palang u bishop jong ka hipo u lo ongkum no u blai ula thau yangi klem mangi lo ongkum no ublei ula thau yangi klem mangi henrei umon ban pen im yangi klem mangi ke jing mo jung kata ublei ula thau yangi klem don kam ban pan jing bit nangi henrei ban pen im yangi udon kam jing bit don kam permission nangi kata di jing long jung blei jongi nak kata-kata pila ban lengok kibriu badon hak pertai ki pa im sniu hadu kata-kata teng-teng PE jing im jong ki riu spa ki man bahaman miat ki don bon ki yeng ki lapan tit bon ki ai rengi pat balik bahapat doksa blei u ap u blei u burom ya ka jing like luit jongi ya ka mon jongi banjit jilada u blei umle umlong kumta hakapor baka im kalek bamut bende kek itu sok bala adong do ublei unjina le yeng hang tu ngong kum le pa po ngala ong ban ba min sok satai unjina le kum ta henrei supe na beneng ka im ka ko ngu ya syaitan thok kum ta ha Genesis denam dei kalek ublei ulei ei syukeli hadin ya u Adam melale ayu mono bale pop nekong ka im kala le pop nekong reisa keli jeng keli mano u Adam ti kumta u ong u Augustine u blei u don kam yangi ba en pen im yangi ti
Di don kam ban kelapa mut bantup yo ya ka jing map ya ki pop. Di ban pulai susu na ka Bible ngisim na ka gospel kat kumu Lukas kalong ka ba arpu sau dekot sau punyau. Lukas arpu sau punyau. Ka ba ong kum ne. Paha ka kerteng jong u dei banyalap ya ka jing kela ka pamut. Bat ka jing map ya ki pop ya ki jaj ben riu baro sedang na Jerusalem. Te dei ban kela ka pamut bat uji suang dei banyalap ya ka jing kela ka pamut. Haleluya. Haleluya. Balai dei banyalap ya ka jing kela ka pamut. Namar ublei kwa ba unong pap un yap. Ublei kwa ba unong pap un yap. Kaner ko dan haka Bible. Ublay kwa ba unong pap un yap. Hang no tho a Bible. Kitab Ezekiel kalnong khat pra dukot arpuei adu arpu pra bat laipau adu laipu ar. Kitab Ezekiel kalnong khat pra dukot arpuei adu arpu pra laipau laipu ar. Laipau adu laipu ar. Ublay kwa ba unong pap un yap. Ukwa ingi bangin im. Ukwa ingi bang im. Ukwa ba don mano ban yap. Dari ukwa ingi bangin kelak pamut bat ngin im. Kadkot ke ba arpulai. Hato pitarai bangas ngubhaban yui ba urius niu un yap. Lakeliu trai da lei ru em. Ngada kwa ban yui ba ukla bamud bat u im. Haleluya. 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 Tekene gede gijing kwa jung utrai yang apa dia pi. Ba ngin kela kepamut bat ban im. Ban kela kepamut bat ban im. Tingi don kam barok mangi iwe pa iwe. Te sapule hi biang gitu. Kita kat badan hang tu. Kita kat arpuwe du arpu pra. Kita kat laipu adu laipu ar. Ngan pule biang segar kat laipu ar ke boong. Ngam kwa ban yap mano. To keno ban lepap bat to im. Te kamut hapangi im hakapop, hapangi le ya kapap. Ngilong ki breu bayap. Ngilong ki breu bayap. Bat u Paulus apostol ru usim ya kane bat u hikai bau ong kapop kawan ra ya kajing yap. Da kapop lawan kajing yap ulah hikai. Tingi berkhot ngidi ban light na kene kajing yap. Hakaju kene ka kitab hakoi pat kelenong ke balai pulai kitab Ezekiel lai pulai ki khot khadwei ter hadu khandriu ngisem yakini kiju kijing ong te arteli kilenong ha arteli kilenong ublei u ong yangi bangi dei ban im om dei ban yap khot ke ba khadwei ke ong ngam sing tenat setia bau nong pap un yap ngam ngau tenat setia ba unong pap un yap. Ngan kam ngau bha ban yoi ba u sange ban le pap. Bat ba u im. Ko Israel to kay no ban le boman. Belesya pikwa ban yap. Di uang ru yangi ki Kristan. Ko Kristan to kay no ban le boman. Belesya pikwa ban yap. Kajing kot yangi iwe pa iwe. Haus nam arjar arpulai kedon sakawei ka jingjia hanea Meghalaya jongi hakapa kedon kawei ka jing wat bnia jong ki breu halor ka songkha songman bat lasem hakata ka jing wat bnia jing tho statistik jong ki ba na pedeng ki ba bun lok bun tengah ha Meghalaya ki de ki Kristan om de ki Muslim om de ki Hindu. Ki Muslim ki bahkan niam jong ki ka ailat ki bandon bun tengah kidang wan baar hadin juga Kristan te ngi ke Kristan baro ngi dei ban kala ka pemut nakane ki Hindu kidang wan balai idon gamban kala ka pemut ngala krenteng aka video apa YouTube aka channel jonga sepang kane ta ka ong ya kane ka kot khubor hi na Shillong Times katarik ngalaklet bunai ngalaklet ngakan mau ya kasnem arajar arpulai haka Shillong Times kalami tinggi tibet kelak pamut nakum kini jing im radon na preng jongi rupa im kum ta ngi hapan kelak pamut utrai udang ap
Ukpa dang ap de kiti ki papiar. Haleluya. Haleluya. Te endang ni ka pemut ngidi ben lek pla. Heri Resi pilak ban sngau kene kijing ong jong kiwe. Habau Jisu halor keding pena wong kaladep tetelestai. Hai ni ki snem beladep lai snem beladep pi sngau berbore ne kitin tetelestai denam dai. Tetelestai. Brother Sajid lawan wan ong kitin tetelestai kaladep. Dikiban hikai pi ki ong hapa kaladep. Don kam ayu ban lek dak kam ban lek pla. Habau Jisu uladep map halor keding pena. Belai udon kam namar ma uhi ula ong kumno ya ki pop jong no ba phi map la map ya ki na kata kadau jisui ba ong ya ki pop jono ba ula ai kini ba Paulus apostol ka si baar sekinong Korin kalnong kapasan hang tu ki record ngam ken mau kalnong kapasan uang Jisu la ben set hangi uang buat haki apostol ya kane ka ministry jong ka jing pen yasuk. Te don kam kain ben lech sa uleng do endang ilak kelak pamut. Ban pen urlong ya kata ka jing ong jong Jisu kaladep. Kai kepala dep ka pop kaladep. Ka jing pang kaladep ngalakit manga. Ka jing jenjar kaladep ngalakit manga. Tetelestai. Barakoi ong tetelestai. Te ka jing poman ka di ben kut. Ring di ben yo ya ka jing map. Di hadin jong kejing ong jung Jisu tetelestai ke kepajia hadin kata Jisu ula mipat. Jisu ula mipat. Bat kene ka khot yangi anda ngila kala ka pamut. Ngila lek pla ngidei ban mipat kibreu kibat thamai. Haleluya. 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 Te nomor kata yangi lapen manhok ladang ngingej ha ukris upalami pat ong Paulus ha kasiti cekinong Rom kulong kapasau apa deng kidekot arpusan yangi lapen manhok ha ukris apa ngingej ha ukris uba lapen mi pat na kejing yap bo ha uta mut ha ublei ukpa bo lapen mi pat yu Jisu na kejing yap. Haleluya. Haleluya. Te apa ngilayo ya kene kejing mi pat ngidei si syakin ban long ki beriu ki bathamai hadin jong kejing kelak pamut lada ukris sim lami pat ka jinget jong pi ong Paulus kalong bijai Stephen kong sakinong Korin kalong khatsan khat niau lada ukris sim lami pat ka jinget jong pi ka bijai kaleno kas pi dang sa haki pop jong pi te kumau ukris ulami pat bakumu tu unong tu balapan selwae ka pisah ka tengka ka sepak pojong ka pawangan yang joj ngiru ngin yang joj kibreu ki bathamai kibreu ki bathamai ngidei ban sakha thamai de barakhat yengi la sakha thamai te kumta ngidon kam langta ngi barakhat ngilong kinong pop Yohanes ong ladangi ong bangim dei kinong pop marba don kibreu ong ngam don pop ngelit plai ke ngam jutu ngam juklim ngam julek kumbalik kiwe ngi dalam kumta ngi long ki ba lamler ngi syukari la de ong Yohanes apostol ka siti penikong ju siti penikong Yohanes long ke penikong dekat pra nang ta susu kita sekiwe pan kijing kela ke pemut ki ba kenrei ba hang ne ka than jongi kari ka beri nyau trap nyau skum ha siti jong Paulus apostol syaki nong Ephesus kalong kapasan dekat khatpra Ephesus san dekat khatpra wat kerni bandi kiat lane di wan bakayalam syaka jing auria te ladona pedeng jungi hang ne bamlin bandi kiat te kane gede jing maham kane gede jing where bangi de ban kelana kane wat kerni bandi kiat di wan ma hang tu thot di wan bakayalam syaka jing auria tingi di ban kiar raimau riding nakani ngi di ban kiar rek ek bangi di ban le hakane kamet ke jongi kuma Paulus uthok syaki Rom cikinong Rom Kristan Rom kalong pakat ar kot iwe bat ar pilak ban pule sibidru kan ong e pitang katokat ne
IT Roman khat ar dekat iwe bat ar. IT ialah kimet kum kajin kenyaba im bakun bat bapenhun ya ublei. Kebalong kajing mane jong pi kum kibat tibriu tiblei. Wat peniadai lade bat kene kepertai. Hari tu keladur da kepapen temai ialah kajing mut. Kenang bapindup la ban bisar. Ke kemon ublei ke ke babah ke bapenhun bat kebajanai. Haleluya. 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 Bat nakapop riban pet kumong Father Jubi mene kitab sirak nong keba arpuwe dekat iwe hadu ulai. Kitab sirak nong arpuwe dekat iwe hadu ulai. Kumno ini ban pet nakapop kum kata jung kejing kelak pamut to pet yap nakapap kum na upsen. Pet yap nakapop kum na upsen. Ni berkhoi ni septing ya upsen. De ni ban pet yap nakapop kum na upsen. Dan berkata ngidi ban kelapa mut sisa-sisa. Da kitu ki khot Bible bangal ai di rap ya pi. Haleluya. Haleluya. Kawe ne kijing kelapa mut bangi don kambha kam tam ha kijing let jongi sakamas bukut. Ngidi ban let da kam sim jong kijing sngorit kijing burom. Ngi let da kine ngin sai long kiba yo ya kijing kirku bangi let sakamas. Pun sin ngim ju ken mau don ayu don mano hang tu. Tingi let pop ha kata kadur. Dia ngidi pen kelapa mut bun apa yang jungi Katolik dia pen kelapa mut nak kene kedur. Tingam bun tin syuk ngal ai kat tu kan itu di khot Bible pilak tho pule bha puson bha nak ba pide ban kelak kelapa mut. Dan menta den si pangin sa lech sakijing pamja. Wa haba kat nang pamja pi perkat mar pi krek nak patang jilek plaru sibit por lai bece. Ngangit nadu menin jing kren jing Father Nicholas pilakin mau ialah kajong kajing im ngalale ayu le si pilak tho ya kalis mo tho bhai kalis kini kita benlong kajing lek pla keba bha tam nak kajing lek pla ya ki ba pilek pla nadu men suaru la pidang ken mau ya ki pop ki jong pi di lek pla le si katu ba pilak pla ka pen mau ya pi di lek pla no kana ba pin klet no eta ka pop bat pinom lek su snon ya kata ka pop lek pla bar khoi pla hok na tong sedong ta di jing kelak pamut ba sisa ba pi yo jing mi pat ka ba sisa ni di ban kelak pamut nak jing long bom ko ngo jongi ya ki hukum jong kabalang dikum kini ngidon kaman kelak pamut namar bala om dei tang kijing duai bangi la lendet kiban ya lam beneng yangi lada kami nak kadonot denadu nang ni sekhamat bangi duai tungin duai nadu kadonot ni keren kijing duai nadu kadonot bun kamtam ki Katolik kila lendet bun kijing duai hadu ba teng ba duai ru de dry stat hadu ba mlap kenok lut iki tin ru te katu kam de ke jing duai pila bande bun teli rosary taki lak teli rosary tangba watang sisin ru phim ong hok khuble kumaria ke kene ka khuble kumaria phim ju pusan sisin ru le no tu jing duai jong phi ring di ban pusan ya ke jing duai ta de jing kala bumut aka lan jing duai padu kusui usaitan udan kowe ke jing pla kowe ka sin hakmat jong we uleng dot soblei ubade exorcist lene unong be kusui nong lau kusui wong pa bun ki Kristan Katolik ki le pompat tiau ya ka jing ptha jong kamaria kim tre ban nge ko ong kum no kamaria kala ka pamut duai nak patai jing kala ka pamut man ba ka pau ko ong kala ka pamut ribun ki Kristan kamtam ki Katolik ru kim ju kongu ya kata kasur ti don kam ti lar ki lech makana jing duai don jing mon toy ya ki ong ne suit lang ba jong tak iwe ibriu their worship and reception of the host is worthless kam don dor rum ka jing lech priang komunian wong namar ba kim don jing kalak pamut kim don jing sngorit but kim ju khot ya katu kaken tei wong kamaria kusut umju ong ya kerteng maria wong katu ka kentei di ngidei ban kalak pamut nakane pat kham tam nakajing sarong